Qala verse 1. Ngase ngibona ingilozi yehla ezulwini. Esandleni sayo yayiphethe isikhiya semgodi longenamkhawulo neluketamo lolukhulu. Yabamba nyoka ngwenya, inyoka lenzala lekuthiwa ngumhlebi noma nguSathane. Yambopha ngeliketamo iminyaka leyinkulungwane. Yamjikijela emgodini longenamkhawulo, yamvalela, yase ibeka luphawu etikwakhe kuthi angaphinzi edukise tive kuze kuphele iminyaka leyinkulungwane. Amen. Ngiyabona silo Sathane uyana nje kuthiwa uyawuthunyelwa ingilosi akukuya nayo kuthiwa ingilosi nje beva yinye hayi nethi ingilosi ibambe nje Sathane bazalwane nyoka ngwenya. Imbophe ngeliketayo lelikhulu besimjikijele emgodini lathi swele ngiyefika phasi angafiki 1000 weminyaka. Yabona lijelele lo ngathiwa likhona abaza kuthi umuntu ongafuna aphinze kubuyele yakho. Angaboshwa kanye. Athi nje solo uyawushaya phasi angafikile phasi angasinaphuma lapha athi hayi angiphinze ngigange mina. Kuyaboshwa Sathane kanjalo ebazana abajikijelwa phasi so labathe liketane liyefika le phasi agaye info kwabe yinyinto la iqaba athi ngishaya nini phasi ngabe ngishaya emantini noma ngishaya idzake noma ngishaya kuphi uyabaqaba ivete emhlaba kabe tingadukiseki ngoba le ndvodza yabiboshiwe le. Kuthiwa ke uyawubanjwa Sathane ufose mina isikhondisa Sathane mathi angijoyine wena le ndvodza yawehlulwa sekududane ukwehlulwa kwayo. Le phile seyiqhukulute lapha iqhukulutelwe lekwekuthi bazalwane ibandla liphakame laliphakama khanze kuthi umphiko uKristu solamnyaka. Longithi ngekusha nemandi nato tonke letomiso sethi iqhukulutile le ndvo seyila kuthi Jesu abuye atobusa ngemandla uthina sitawubusa kanye naye nasingena ku 1000 kunethini sitawudisho lapho bazalwane. Wena ke bazalwane uyabusa enkingeni kokuthi uthola liphawu lemphiko uKristu lana noma kumbe wenda konke uyafa uyesogwena. Noma yelesinye isikhathi ke bazalwane usinze kabuhlungu. Ngale khatha Jesu athi manya ke bazalwane iBhayibheli siyathi la abantu bafile ngenxa yokuhlushwa ngolomphiko uKristu balalile leliphawu. iBhayibheli sitshela ukuthi ke bazalwane batawuvuka. Amen. Nabavuka ke bazwa sebajoyina thine sesiyabusa nabo iminyaka leyinkulungwane lomhlaba. Laba labatawulala ngoba bakhona batawuphendvuka noma sesingekho bantwele. Amen. Kepha lapho lithi iBhayibheli baqhamuka ehluphekeni lokunjani bazalwane. Nyalo ukhala ngihlupheka nje ukuthi nje hayi mina ngikhona ukutibamba angikhona vele sengilingekile wena. Kunqa ngivele nqala lapha babe bakhamba la kunzima khona. Hayi mina ngibeketeni ngedwa ngile ndvodza ngedwa ngilomfathi ngabe ngiyakholwa nje mina wena. Uthi kuhlupheka la abangale bawe babona ukuthi hayi incane le ndvo le. Ngisone sibi ngeza engosini honge kamaliga Jesu ongatholuku khulu lwawe sumthandazo wami owangithethelela hawangethula umthwalo owangishiya nequ yebo wethula umthwalo owawungahlula yebo wethula umthwalo ongomthandazo walo lwami luvalo lwami lwaphela Jesu wabusa umoya wami wangethula umthwalo owangishiya nequ. Hallelujah. Uthi ngabona umoya uphuma emlonyeni. Nemimoya lephuma ke emlonyeni. Abanye bathi bitha ngokuthi baba prophet kodwa banemoya lokuphumako. Emagama angimoya asomyasiyekele ndokukholwa. Kusita ngani? Na iminyaka iyahamba kude lo ngithathako kude le ngumthathako angiyekele umoya lona uphuma ungene kulabanye. Nangona Jesu bazalwane lemagama abazalwa ukuthi hayi usesemusha tijabulise nawe ngebusha bakho wena ungaqala magama ngumoya lo mubi uyaphuma ungene umbuzi uyingenile le ntombi nje bathe bayihawuza bayishaya ekhaya so ungenile lo moya uthi ngawubona ukuphuma emlonyeni wanyoka ngwenya uphuma kuSathane lo moya wokusomana nokuganana ukuthatha abafathi bebantu kusukela ethi emadodze abantu njanja ngumoya uhamba uganana uhamba ulala ujuma kulela ngumoya loyo uyakungena na ungakholwa ngeJesu.
kodwa na uthi kuJesu uyathethelelwa usitakala buya babe mabili sitho sithanazela ngafishana sisukumeni ke